Oh, telah hena urang teh kaji karya kaji kana itik. Mam nyo anak itik, mai ke mai itik. Ini mai ya pedam nalam menau urang. Dia irana pedam bosnya kan. Ilon Tuhan bi limang kawaknya dengku sabah di samalangan yang kasih ploh tu ni abu dengkunya yang kaji ke urang. Pati limang sabah je ke urang. Pete je kecapai le kau. Maka Abdul Muttalib pergi ke Melaka Allah, ya Allah. Nabi Allah dengku sabah dan bujikan maka lahirlah Abdullah. Nyan ke ba Abdullahnya ke Nur Muhammad. Pakan memang dari dasar Allah gepegat awaitat Nur Muhammad. Lumpung pegah lebat kejadian Nur Muhammad. Pada mutiara yang cukup indah. Allah gepegat Nur Muhammad, gepegat si bak-bak kaya oleh Allah. Gebuhnan bak kayanya sajratul yakin. Pohon kayu takwa. Gecak Nur Muhammad gepeduk atu bak kayanya. Alinya duda Allah Taala nepegat sabah cermin. Gebuhnan cermin hayah, cermin malaya. Bak wate Nur Muhammad gepeduk cerminnya, ikalah le Nur Muhammad lang cermin. Bak ikalah lang cerminnya cukup tari droi Nur Muhammad. Mu malay tu Nur Muhammad, mu merubah Nur Muhammad. Pangsan mu puluh tahun. Duda jaga Nur Muhammad. Bak wate pulih Nur Muhammad, ni pandang li Allah atih nurnya. Bak wate ni pandang li Allah atih Nur Muhammad. Mai sujud tu Nur Muhammad uku Allah Taala limangga sujud. Nyo ke dasar ke wajib semayang ke danyo sirah semalam 15 wa. Hai 15 wate. 5 wa 17 rakaat. Nyan dasar. Kaka duda Allah Taala nu pandang lah mati nurnya. Bak wate nu ulam li Allah tu nurnya. Rupanya muya tu nurnya, mumutata tu mujijibit terus. Mutijoh-tijoh lah reuh Nur Muhammad nambah tijoh. Nambah titik. Rupanya tijoh yang pertama gepegal Allah ke Sayyidina Abu Bakar. Reuh yang kedua ke Umar, yang kelhe Utsman, yang keput Ali. Pet ne reuh daripada Nur Muhammad je ke sahabat yang pet. Reuh yang kelima gepegal Allah ke Maul Wardi, ieu bungong mawo yang mangadhat baik. Alinya reuh yang keenam gepegal Allah ke Rudzun, bu. Yang kejut sunat dia ada baju bu, ada baju bu. Alhamdulillah. Ya menan. Untuk namanya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Menan gayu. Itunya penena. Apa aku cukup mangak kuah. Tu nak kuah-kuah lom. Padahal gayu alhamdulillah. Duduk nu pandang lom le Allah tu nurnya. Bak ne kala lom mui tijoh teruh cukup jai. Nyan ke di kelewatnya menaikun. Sangkirahana Rasul Mustafa kubidhan gepena alam semesta Sangkirahana Tuhan penasidraw Nabi Mustafa Arasan kurusi Hanadum sigala Langit dengan buma Getanya pihana Ya Maulana Ya Maulana Drana ke yang pertama Yang fana pujilah Tuhan Dan badrawan ke asai Terjadi segala Menan Tuhan janji Ke Nabi permulaan Hanalun pegat alam Menyakan kegata Banur Nabi Hinan uram Hinan ke kejadian Bandum segala Hana jin dan insan Hana alamnya dum segala Rupanya bak nur Nabi Bak ru'uh nur Nabi Yan bak mutijoh ru'uh nur Nabi Hinan ke Allah Ta'ala Gepegat segala-galanya Gepegat bin curuga nuraka macam tu termasuk Nabi Allah Adam alaihi salam. Nyan ke bayi ruh nyan, liu ne pegat curuga ne pegat Nabi Adam. Dudau Nabi Adam gecok ke pasalam curuga.
Gecak Nur Muhammad gepeduk oleh Allah bak tempat yang paling mulia adalah bak muka Nabi Allah Adam bak dawa hidup. Kaki Nabi Adam ho yang gejak penguh tapi penguh. Rupanya Nur Muhammad yang ke meminah-minah dari Nabi Adam berpindah kepada nabi-nabi yang lain sehingga terus Nabi Ibrahim. Dari Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail, dari Nabi Ismail jitun bak Abdul Muttalib. Dari Abdul Muttalibnya dia berdoa gemelakai ba Allah benar sabahanu lahir Abdullah. Rupanya nurnya pun berpindah kepada Abdullah. Kakak dia Abdullah makin nura makin raya makin lagahi makin nura raya makin nura lagak laju makin raya lagak laju makin lagak laju raya. Rupanya Abdullah cukup lagak sehingga ante gejak Abdullah pun ada gejak lang seput hana payah ba tente pun bak dawa Abdullah. Maladum naci ke thole urang mono dong ko dalam kolong kampung cinta kerja pakai pakai tente ule tu ataupun pakai kerbit lagi urang jalan kerung oh nak gimana Abdullah hana payah pakainya alinyan Abdullahnya makin urang makin raya rupanya unta jitu biar ruh Abdullah ubena nak darah ya cok ruh Abdullah ya tampuh mudah-mudah lampak ruh Abdullah icok ibu babaje itampuh babaje icung 3 minggu galam gadah bewangi beruh Nur Muhammad rupanya. Sehingga kecantikan Abdullah sangat luar biasa. Tak ke pegah-pegah dia. Akhlak Abdullah agak dan tega pegah abang orang cukup lembut, orang tari akai got. Itanya leweknya menyanyian orang tari akai sadung malik mawon. Nah yang orang hi ge mototang akai melempah got. Ledong lebih parah lam hi ge mototang akai ge mototang lah. Rupanya di Abdullah cukup lagahi. Kakak epat inang grosyam guralam kejadian. Di nang grosyam tidroane inang mulumpah tari je cukup lagah. Ubena orang lam nang grosyam nyan kurinang cukup lagah. Nan anak inang nyan adalah Fatimah. Atau orang jemulu menang-menang nan Fatimah. Karena tinggal ba nang grosyam ihole urang Fatimah Syam. Aku Fatimah Syam kena Fatimah Syam ke di Fatimah Syam le urang tadi jarang lam. Cukup jarang mi mutua. Ubena kitab je gegeknya. Age bag tanya urang tadi bangai abu do culok. Alih ba yang jut. Yang kemunan-munan payah tak bermusapat cantik dengan carang. Ledok na carang tapi hin tidak ya Allah dan ku tak tronton. Tapi carang. Pokoknya bermusapat cantik dengan carang payah tahan bag tanya. Rupanya Fatimah Syam gaknya cukup jarang. Bak surah gelok-gelok kitab Taurat. Bak gelok-gelok kitab Taurat gekalan tu mu tulis dalam kitab Taurat muno. Wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubashiran bi rasul ya'ti min ba'd ismuhu Ahmad. Wa izqala Isa bin Maryam, ingatlah ketika Isa anak Maryam berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, lun utusan Allah kepada kata, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, lun nyolun pubutui aso-aso yang nala kitab Taurat. Wa mubasyiran bi rasuli, lebih kabar gembira tentang seorang rasul min ba'di setelah diriku, kata Nabi Isa, ismuhu Ahmad, yang nan nabinya adalah Ahmad. Yang kejitna Mirza Gulam Ahmad yang mengaku droi Nabi sebab ayatnya. Kakak rupanya kekalan tak lele si Fatimah Syam. Kena lahir Nabi yang akhir zaman rupanya. Gelap kitab, gusutat pat sejarah dasar. Rupanya getemeng dasar Muhammad itu pada Nur, dan Nur itu pada seorang pemuda bernama Abdullah. Gebedah Fatimah Syam hum getuk kitab mengejar rata orang dia temannya dia tanya nan Abdullah. Merempak orang tua-tua yang Abu numpang tayang Abu. Ianya natam na dengar nan urang Abdullah. Ketua oleh urinan tam na dengar nanyan Fatimah malah ilain hanji ke gelantau. Sabu yang payan sonan Robin mesin berontak Abu kenyan de perle budak ya yang lam baru lain Abu Pak pernah dengar nama Abdullah Pak antum dah dengar dalam sejarahnya nan lain-lain ke gelantau hanjir Fatimah sabu yang payan nasi hirana muda gronshit urang sonan Prengki lampai aja ini tumpam Abu.
Budak kejak lom kedi, tanyang lom. Abu pernah dengar nama Abdullah? Hantam. Lain-lain haji Fatimah. So, nyempat. Sonan Abu apa ce? Kenan silap nan urang. Kakak, rupanya Abdullah makin urang makin raya. Kakak bak sabah urang, gukul Abdul Muttalib bak anak ke Abdullah. Dak pasal dia menonyak lah. Nalun ayah. Gata karayanya. Nya ayah. Jino ka masa untuk ya kerjanya. Bedah ya usahanya. Bekli wa tubuh. Bekli 2 lipat kakiannya. Bedah anak ya kerja. Rupanya cara mendidik orang awai dan kuasai karya anak mit ya kerja. Yang kejut ceritanya bak ayah-ayah gedanya kan. Jamun nanti ayah lebih nyong. Ayah awai rojeh, urang tuha jamun rojeh, asai genuk mekawin, nyan awai cok bajai le urang awai. Cok bajai 10 pasang, siliwa 10 pasang. Karena kameng-kameng mudua boh. Adanya karena di jelami. Sistem urang awai meno. Wata genuk mekawin enggak merempok mak, merempok ayah. Mak, ayah. Nyapanya? Lu rencana lu mau mekawin mak. Ngonsonya anu engko bulan mak. Makin balon pokoknya ilung kat upeng ana. Hai mak baik nak temikir kupeng. Yang penting doa bak drone peng bak lung ka siap. Baje kalau kucap julame kana kameng kana tanah belang kana mak drone doa sagai baro. Ana munyo bak lung doa cit gat tak ke kata ana ci jamun kal lung doa kata bu bahagia ana. Munyo menan kaje ana lung yak kalep tengok. Nyan ban sistem urang awai. Itu yang luik nyokon, yang merantoi mang belah tahun ku dia benda Aceh. Wow kampung yang lepur mak ilung nak kahwin. Mana peng lung mak? Mana peng ke bang kahwin? Hom pokok ji mak peng bak drone doa bak lung. Mu balik. Peng bak mak di doa bak dia. Igap tu balik doa bak urang cik tengah berkatnya kejut nak kahwin ke dia. Uronyo intak lintu, lusa intak darah baru kuno, lusa raya intak darah baru bak mai pulang kamu ceri. Wah orang kata menceri. Pakan han berkat le dengku. Pakan doa bang dia kan doa bak mak tu. Imak cik geterapa. Umatai ke gede. Munyo menan cara mendidik urang awai aneh dadat. Alinya cara melakai urang awai pi gura-gura. Di Abdullah mesti lagi yang kanyan gekun le ayah anu gata katuha gata karayuknya. Nya ayah bodoh ya kerjanya. Tekedina perumoh singoh ngak datoh bibu, ngak datoh tanggung keluarga. Jeun ayah teman holung ja ayah. Bodoh yak mekat-mekat le kedi. Ho lu yak mekat ayah. Ana bodoh ja unang grosyam kedi yak mekat. Hidih urang rame-rame uro pulan mesti bagdanya uro Selasa mesti bodoh jaknya. Kajir ayah menyunamu payang uro Selasa. Kak bang duduk le Abdullah nu pegah-pegah munamu payang lelun jak cil lu yak mekat kedi unang grosyam uro Selasa. Na urang dengar lah kawan. Ge bodoh urang nyan uro Senin gejak laju kedi unang grosyam. Kebetulan di Siti Fatimah tengah tumayang-tumayang, trok tu urang Mekah kenan. Urang darai gampung Abdullah, trok kenan. Roh gutayang ba urang nyan. Tungku, nantam nan denganan urang Abdullah. Betul lah urang nyan. Nak hantam teman. Abdullah si anak pemimpin kamu, anak Abdul Muttalib ipai kota Mekah. Ya, dengan Fatimah empat baru denganan. Kiban dengku Abdullah nyan. Oh man, muka dua dengan cinta. Munyo ke Abdullah nyan lumpegah berkata. Luar biasa. Kamu mang urang matabah kota Mekah. Kapung urang kan mana gadih. Urang tuha galak Abdullah. Gaya Abdullah bak pegah haba lembah lembut. Urang melumpah tadi. Fatimah cambak geduk gedung pangkeng gedung. Ya babah kamar jari jo. Guna piyo dengku ya kaji bebele ba nun cerita jula mele entah malam udu be udu nama telah tatamah hongkong ino gedu gedeng gedu dah apa dia duda gedeng yang Fatimah Syam dak pasal dia mono nak lembui HP bak drone ana daerah aja nanti nyala pandai pakai apa man dengku munyo menan dengku pegah kiban cara teman dan berempuk Abdullah nyan mono nyan baru naduk mencikak-cikak urang Selasanya Abdullah guna jak kena yak Mekah si. Man dengku pada dak dengkunya jadi rezeki dengku dua. Man dengku dua. Cik dengku pegah bupah kiban hi Abdullah. Urang muno-muno kulit lagi nyo gaya muno. Kabireh dengku punya benang kakek mai kati dengku. Gubut dah Fatimah Syam go. Yak lepur tu benan ni darah mendu. Ibu-ibu, anak-anak gadis kumpul. Ubena urino. Wah. Cepat mendu. Aku mutapat mandu anak darah gekele Fatimah Syam. Hai. Lum pegah bagata mandu-mandum, singoh nyotro uri amekat, hi gelagi nyo, potongan lagi nyo. Nyan bek kamu belah bahu lain be, hinan mandu mu belah be.
Jut, setuju. Suruh rinang maduk. Kakak tengah mau preh-preh tu. Dia urang mata aku di ku sebelah rak barat ke preh-preh, sebelah rak orang Mekah. Ke preh urang truk. Rupanya bang bengah katruk tu dah urang. Pejut panjang menang gejak laju kejuduk ke barang. Budah nak darah ayat lapor tu bab Fatimah cam Fatimah. Katruk Abdullah. Ipat guplung bawa Fatimah kena. Lang ta, ipat lang pejut panjang je. Yang tiang telkom hai bangai ha. Konyan. Kamu berkenyan lah. Udah preh lam. Dodo preh lam, bak preh lam katruk lam sira tu urang raya panjang tumbuh nicam. Bantruk kenyan guplung lam rinang gak lepur bak Fatimah yang ditunggu-tunggu sudah datang. Ipai nang ta la raya panjang je. Alah banganyan kontronton. Katu preh lam, bak preh lam mutrau ta Abdullah. Benau rinang mendum tu ha babah. Kalan Abdullah cukup laga urang antam dak urang laga tat. Uman, ibu dah kira nak darah pulang laju ya lepur bab Fatimah. Fatimah yang ditunggu-tunggu sudah datang. Ini asli loh bukan fotokopi. Gejak Fatimah ada yang lang tu. Ipat lang je. Bangkali Fatimah. Engkaunya lang bunuh ke mutahad Fatimah menan ke buka barang Abdullah ubena anu darah mendungkah mutamon kenan ba Abdullah kayak bangla kulele bangla mungkul le la bangla sambong tak bangla le la. Rupanya di Fatimah Syam iganya urang mufum kah nak yang berangkah di Fatimah Syam gedang dari jauh ke kala Nabi Abdullah. Bodinya saja lagi Supra X 125. Cukup laga. Kakak dari jauh gedang ke perhati di Fatimah Syam. Menyajuk ke kolong. Habis ke. Kata merasa Abdullah kapreh be. Rupanya mimutuah di Abdullah ti ai kabeh barang. Ubena urinang kena mendu yang moblo. Ti ai kabeh barang kebudak mungkoh le juga awak tu. Fatimah sama ai gudun. Pakat cinta sudah hadir dalam hati Fatimah Syah. Iku lewatnya meno. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak lama hingga kini tetap suci dan abadi. Renungkanlah. Rupanya cinta hadir dalam hati Fatimah Syam bagaikan tsunami datang tak bisa dibendung. Yang kerja rasa cinta ipegang dan namit muda lewetnya cinta itu bagaikan kentut. Ditahan sakit dilepas ribut. Urang sakit gentut tak pedun kerut muka tak pelih ke urang tabam latah. Menyoruh bang menok rubuh dapat jauh tato lam kurnia kenen memang tupi teler. Rupanya lam hae gedun gekalan sabi Abdullah kop laga Abdullah. Rupanya nekat yang ban di urinang ni kalan ente nekat ke. Gebudah Fatimah Syam megiak preh di Abdullah wa. Giak mutam Fatimah Syam. Dan Abdullah galak tat Abdullah muna urang mutasawuh bacut. Nanti orang mutasawuh mutuji genya dak gejak hana galak lang kawarame. Gewa gemita lorong yang tunggu bacut. Ada tekedi gejak bak jalan di Abdullah hana mata ke bentabahnya. Mata ke uke mentang mena uke bak jalan juga jak. Han sabar lagi gedenya. Itu yang tajak bak jalan pandai mata tu cung mujuk gok tiga cung mamplam kudi cung rambut ikudi bineh kruang gok menom di Bangkalan. Nyanjang gop tu mau taraya punggung. Yang gura tamah lapnya binan punggung luar kolor lemui padum itu. Kupudak fikir ki luar kolor gop. Yang kerja tiga gal lebih pikiran ni dia. Dia apa dia Abdullah anak yang kujak tupal laju. Fatimah Syam ka gemusam. Hande ke kalau Abdullah samping. Gemusam Fatimah Syam kujak laju. Wate kata ke budak Fatimah mau pergaru Abdullah. Ya, bangla. Ono peluang. Ban gekalan li Abdullah sidra anak darah mulumpah tari. Hantam ge udup nan laga urang. Gekalan li Abdullah cukup dah kang Abdullah.
ge paling ke deh sampai ge deh hanau dia ge balik ke ulikon mau geplung tu geplung ke bedah Fatimah mau gelet dia bag gepulet li Fatimah urinang pelung dengkung ngamu caru-caru ngarok pam rubah